Perezida Paul Kagame yavuze ko umwe mu barwanyi ba FDL baherutse gushyikiriza u Rwanda ari we wishe nyina wabo Rosalia Gicanda. Mu kiganiro umukuru w'igihugu aherutse kujyana n'umunyamakuru Marian Nafari yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruhangayikishijwe n'uko umutwe wa FDL wakoze jenoside ukomeje kwisunganya ufashijwe na leta ya Kinshasa. Yavuze ko ibyo bigihugu hamwe n'imiryango mpuzamahanga birebera. Atanga urugero ku buryo MONUSCO imaze gukoresha asaga miliyari 40 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa bitazanira amahoro akarere. Mu byo yavuze MONUSCO izijisha igakora harimo no gufata bamwe mu barwanyi ba FDL ikabohereza mu Rwanda, naho ibindi akaba nta byazi nta n'ibyo yigeze abona. Umunyamakuru wese amubwira ko hari inkuru yumvise y'umujene yabazanywe mu Rwanda mu minsi mike ishize. Perezida Kagame yungama ati yego uriya niwe nakubwiye guhisha mama wacu. Na hano mu kiganiro Perezida Kagame yigize avuga izina ry'uwo mujenerali ariko usesenguye neza ibyavugwaga ukabihuza n'ibiherutse kuba ni Brigadier General Gakwerere yavugaga. Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba AFDL n'abandi barwanyi ba 13 baherutse gushyikirizwa u Rwanda n'umutwe wa M23 nyuma y'uko bafatiwe mu mirwano yaganishije ifatwa rya Goma. General Gakwerere yabwiye ibinyamakuru ko kuva mu ishingwa rya FDL yari umuyoboke wayo, ati nabaga muri FDL kuva yabaho. Gakwerere yavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali ngari ubu ni muri Kanyinya y'Ishyorongi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'abasuye ofisiye i Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga Niyo Framira biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefecture ya Butare. Tariki 20 Mata mu mwaka w'1994 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe nyuma y'itegeko rya Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari mu kigo cya École des Officiers muri jenoside. Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare barimo Lieutenant Colonel Muvunyi Tarisisi nabo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ildefonse Hategekimana na Jean de Romuri yayoborwaga na Major Siriaki Habyarabatuma ndetse n'interahamwe. Icyo gihe mu bagiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda rwari hafi y'ibiro bya Komine Ngoma harimo Lieutenant Bizimana bitaga Rwatsi, Gakwerere, Corporal Aloys Mazimaka na Dr Kageruka. Mu rugo rwe bahageze ahagana saa 5 z'amanywa basanze abandi bahigwaga harimo Jean Damascene Paris, Marie Gasibirege, Eurari Mukaremera, Karegesi Kayigamba na Alphonse Sayidi. Mukando uzamukunda Grace warashwe ariko ntiyapfa ndetse aza kurokoka. Yitabye Imana nyuma ya jenoside azize urupfu rusanzwe. Ni watanze amakuru ya nyayo y'uburyo umwamikazi Rosalia Gicanda nabo bari kumwe bishwe. I Butare Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo abasirikare babasangaga mu rugo batwaye Gicanda n'abagore bari kumwe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa ndetse banasahura ibintu bitandukanye. Kapiteni Nizeyimana yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ahanishwa igifungo cy'imyaka 35. Ku rundi ruhande Lieutenant Colonel Muvunyi yahamijwe icyaha cya jenoside ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15.